Ki Magister na ko Office of Deputy Commissioner East Khasil saringkat bagi bor pulit kilawan biang hakasien ka baar syaka caka basyong syak tangan ka kong bindas em ka ba kila batha ya ka bakan kendria no na ketiga caka namar ba khlempat yo jingbet na ko Office jong Deputy Commissioner East Khasil Henry na kalyang ka kong bindas kamtre setiaban kendria na ketiga caka da ka bakala ong bakala deb ban pan jingbet na ko Office jong UDC Henry na kalyang UDC uklem ay ka jubab halor ketiga jingpan jingbet bat ban chupa ban ipan jingpen shai na ko Office jong UEE kapidul di nongpo Henry ka sngi bala wan man keli na bat kum jiru bakan yo pedang daka city kabalong kum ga jingpen shai na ko Office jong Chief Engineer pidul di roads kum ta na kalyang ka kong bindas kala ong bakamla ban pan jingbet arsien laisien ya kaju shikaju bar kala ong ru lada weng jubore ka na katiga jaka kan shong wat hapedang surok ru permission num dan bo objek to madam ngala depan permission ani yo permission jadi buat apply yang ni mentahkan permission ya manta dengan lawan jane nganom pan permission nganom la suban pan permission art license ngala depan sisin tang sisin ni ngala pan apa kam ladang apan art license ngan pan le yu kata permission man kapor baligi ay yang ka permission baligi ay pan yang ada ka jing pensyai kapang ka skim itu surang na kalian juga ngamla ban priangnya kata ngalawan ngan syong banyak sa dengan ne belum tidak pan permission gotin one progress ni ngala depan bikin air na kalian bisi ngam yo ya ka ni claim ai ke kalian bisi claim ai permission nim la ban syong dengan permission kan to madam na kata naga dia juga kita ngapa tahu kan nga ladang habang ngala pan permission kim ai yang ngaka permission kila da pipen ngad yang hakino kino ki kendon ki anjong piru nga kloi ban le ya kata ngan sim ya kata ngan priang ya kata tang baban ong ban lek phaying sai sisin ta dan le ngam lek phaying syo sisin bangalawan ngan syong bej ngala rai bej ban syong hang ne da pim ai kan ga jaka hang ne ngan syong surok ngan syong be surok da slap nes ni ngan syong bej kalian jong tengah ong kren bej kita bej na kalian guni de waktu yo permission la batai siru ba la batson kini la permission em da pimsya kinai bu yang hang nong nor ngangan le tang ba banong ban le sayin tangan nom le su sayin ngala wan ta kan syong ba ngan sa de om dire ba ngapa ngaklem pan ngala depan permission dia bisi uklem ai de balik klem ai balik ai ya kata permission ya kan ay na malbak kita buat pila lampat di Bishop Office ni ban keren kita tu. Jadi bawa pada kini kisni kita balak dia ngadang kulai bandai mah. Mentah deh ngalak question itu nganom priang su ya kata, bang nganom lah su ban priang ya kata ka keren tu dia kena keluar ngam yang cemat ngam syong lagi. Dia daki kuat ban khot ye keren yang khot dah gitu kisni ki balak dia pen. Hadu bang ada lawan hang ne kin sakhot ye keren yang ke ke jingwat. Ngam snutan jingwat. Nganom la ban priang ya kata. Em madam nganom la ban priang ya kata. Kau kita juga bila kok menu ngimbot jik ye. Ngi yang ni la batai kunta belum syak pincongang ni tang kata kabang hapan petrekam moko ngada pimsya rungan syong baik ngada mi kata de da pimsya rungan syong baik don la kajong ko bari dawai la kai de tati inda ide banyo ada permission long nga kawai apply kapau ba arden nga tengah ini kong la apply balik tam ai nga ong kum ne lada 4 ai makna kata permission ban syong ban sahang de ke review biang ya kato ka application bapan ikong te ai biang ya kato ka permission si i injo ban syong hang ne ban pen sange ini ikong ta kata ta kamur kabai ladap ai ka application temut kadi ka responsibility to office em lo reviewan ai reviewan hang ne yang isngau the khodi magistrate in kran Kengiru ki batai yu beli katakan madam.
Mo, lada ila apply ka permission Hilang namun ng kadi ka 15. failure jong ka administration, balik ka misplace sa kata ka application. Where is the application? Review biang ya to, ay to application sini, o yak to ka permission. Menu ki receive kita application ay wara ka office copy, wara ka file ginyepet ni. Ban pen sange don bor ya kene kam te kamlong, kam ya ha bre kan Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya